Hoxe día de Reis, primeira festa do ano, xuntarémonos os seis a comer o aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamón. Sede, un cabazo de boviño e 2 litros de aguardente. Unidos, apenas fixemos caso ao máis gordo de nos todos que caía de borracho. Por aquí queda un tirado, por ali tumbaba outro, e as que ainda seguimos a nos de quedar moi pouco. Tan bonito está pronto a terminar, e se vos parece corto, volvese a comenzar. E se vos parece corto, volvese a comenzar. Pero postos a escoller, preferimos terminar. Fine. Estes reyes non escoitaron nada, me parece, pero bueno, un aplauso para os cantores polo menos, ¿no? Con un sombreiro de paz. Jesús no portó. Nas vallas del camiño, en Coiriños ali está, sendo dono deste mundo, e señor de canto hai. Deixade os pastores,
deixadeos pasar, que van cantar ore a Jesús no portón. Deixadeos pastores, deixadeos pasar, que van cantar ore a Jesús no portón.